Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer rumors kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kumtawonke amakhosi i-Kaizer Chiefs udaba-ke oluvelayo kubikwa ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs iyaphusha impela ifuna-ke umdlali ogijima-ke kuyona-ke iMamelodi Sundowns laphayana-ke i-left winger laphayana-ke uThapelo Maseko. iMamelodi Sundowns ibikade-ke imbolekise-ke laphaya kulona-ke iqembu laphayana-ke eCyprus laphayana-ke i-AEL Limassol. Njengamanje-ke ukwiMamelodi Sundowns ungaphansi kwamabhuku ayo, kodwa-ke iMamelodi Sundowns isimnike imvume ukuthi-ke ayikhethele ukuthi ufuna-ke ukuyogijima lephi iqembu noma-ke ingokwelona. Udaba oluvelayo ekuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs njengamanje-ke iyona ephushayo i-interested ekuthenini-ke isayine laphayana-ke uThapelo Maseko ongumdlali wayo-ke iMamelodi Sundowns. Impela-ke amakhosi esiwafisela inhlanhla ukuthi-ke amthole laphayana-ke uThapelo Maseko. Iyona updates engiyiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ahlangabezane kwividiyo elandelayo, nisale kahle.